Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Бүгүн апта күнүнө жекшемби 4-июнь 2021 Сокулук мал базарындабыз, Чүйдөгү. Канаттуулар жака келдик. Ит, тоок. Караңыздар, о бөөрү аралашкан күчүк экен бул. Бөөрү менен кайсы порода аралаш? Тайган? Тайга? Лайка. Бул канча сурап атасың? 3 көрөм канча. Бул кандай аралаштырдың арасында? Аралашкан арасында болду. 3 окончательно дейт. Эркекпи? Канча айлык бул? 3 айлык, 3000ге берем дейт. Ушундай болгон күчүк. Эшекте сатылабы? Так, эшек 5000 дейт. Эркек экен бул да. Айгырлак. Айгырлак. Бары бар. Телефон номериңди айтып кой мына. 702 707 72 7 77 92 88. Мына күчүктүн ээси мына. Бери аралашкан күчүктүн ээси. Мына тиш көрүнүп эле турат. Овчарка канча экен? Сатылабы? Канча сурап атат? 3000. Бул 3000 дейт. Овчарка. Акта торополор, чочколор тартып эле койдук. Assalamu alaikum. Что происходит? Полторы. Здравствуйте, бул жооп берди. Кишилерге салам бердим. Үндүктүн жөзөлөрү да бар, канчадан? 450, 450. Сколько дней или месяц? 1 айлык экен үндүк. Балапандар 1 айлык. Черный принц, да, этот? Черный принц деген порода. Саламатсызбы? Тоок балапандар менен канча бул? 1000? Канча балапаны бар? 8 балапаны менен 1000 сом. Обычный домашний, да, породасы? Бул балапандарча? Булар 100дөн. 1 айлык. Буларчы мына бар? Не деген порода булар? Булар бройлер. Бройлер. 300, Канча айлыктары бар? 50 күндүктөр. Бройлер деген порода 300 сом сурап атты. Так, мына үндүктөр канча экен? Сіздерки? 400 сом. Кавказский бронза. 400дөн. Бул канча күндүк? Күн деген 25 күндүк. 25. Сиздерде барбы дагы үйдө саткылыктар? Үйдө көп количество бар бизде. Анда телефон номериңиз бериңиз. 500 12 50 22. Ушул номерге чалыңыздар мына. Үндүктүн балапандары. Булар да сиздерки? Үндүктөр канча? 1000ден. Şu cöce okşayıp var. 1000'den. Буларчы? 160. Булар канча күндүктөр? 2 жума. 160 сом. Так, мына да турат. Үндүк. Ушулар тартып көргөзөйүн. Assalamu alaikum. Жакшы экен. Канчадан бар? 550. Канча айлык бул? 2,5 ай экен. 550ден сурап атыр. Булар черный принцпи? Обычный өндүктөр. Обычный? Полубрама. Полубрама. Шундай болгон баа. По 400. 2 айлыкта 400. Канча дедиң ценасын? 400. 400дөн. Буларчы? Что за порода это? Это обычные, местные. Обычные? Да, местные. А еще есть дома? На продаже? Скажите номер телефона. Сейчас сказать? Да. 039. 039. 36. Подождите. 999 666 еще 413. 413. Ушул номерге чалыңыздар мына. Үйдө дагы бар дейт. Үндүктүн балапандары. Assalamu alaikum. Канчадан сурап атасыз? Не деген порода булар? Бройлер это. Булар несушка. Канчадан булар? Булар 200 сом.
Bular 300, bu 750. Qancha kvadrat yeter mi? 2'den öydü. 2'den öydü ha? Bular et bağıtında da var ha? Moğla et parası. Bular et bağıt. Bulardan uyda var mı da satılık? Satılıkta var ya. Ana telefon numarınız veriniz. Sıravanlar var la. Yazı olsun. Aytamın dayılar. O kadar. 706 0706 37 37 37 36. Bular broiler nесушкалар ha mı var ha? Ette. Broiler. Qaqda turasiz? Qaqda turasiz? Дачасы Манас аэропорт жақта екен. Так, олар не болды екен аты? Неле? Как называется? Губернатор Шадринский дейді. А почем? Что просим? 250, 200. 250. Var 200'den екен. А это... Мінеке. Қараңыздар. А что за порода? Котенок почем? Бесплатно. Бесплатно? Котенок. Бекер дейді. Бесплатно дейді. Опа. Қаздар. Қаншадан бұл екен, ассалаумалейкум? 350'den. Пекинский. Пекинский порода 350. О, қараларыча? Білді, я? Қанша күндік айлық бұлар? 2 айлықтар. 350'den екен. А балапандарча? Бұлар 200'den болыпты. Домашний, а? Домашний. Бұлар 200. 1,5 штугым бар. 1,5 дағы бар бұйды, а? Ондай оған, а? 1,5 штук бар. Қақта тұрасыз? Садовайда. Садовый. Телефон номер беріңіз анда. 0555 17 45 45. Ода сізде келу? Так, мына Дакан. Қанша екен? Дака, ассалаумалейкум. Дакан. 1,5. Бұл да 1,5, а? 1,5 да. Оған міндік жежелері көп шығып тұр бүгін. Балапандар. Тен татып кете берейік. Аралатып. Сіздер қарап тұрыңыздар. Үйде тартылғандар барды. Гусят берем, утят, все, что Утят. Почем это? Гуси 300, утки 100. Бұл 300. Утки 300, 100 дейді. 100'den екен. 50 вот такие, войте. И вон те по 300. Orada по 150, да? Ну, 300. 2 айлық екен. Сколько дней им? Этим 2 недели. 2 жұмалық. Быстро так растут, что ли? Да, и даже это Бройлерный. Деген бройлер деген порода екенін түсінбедім мен. Қарап көріңіздер сіздер. Қанша? 600'den индик балапандары. 600 со, мына дағы индик. Черный принц бе? Қаншаңыз родасы? 600 сұрады. Қанша айлық бар? 2,5 болып қалды. 2,5 айлық 600'den сұрап тұра. Так, бұлар қаншадан болады әм? Күргі қанша? 50 сомдан. 600'den болып ата? 550'den. 550'den болды. 550'den. Черный принц индиктің балапандары мұна. Дағы бар ба жоқ па сатқыл бұйда? Бар ба? Телефон номер бересіз банда? 0700 0700 752 752 742. Ушу номерге шалыңыздар, дағы бар дейді үйде. Мақұлаға жақсы сатып алыңыз. Так. Перепелка. Бөдене деп қояды. Қаншадан бар? Я. 100'den ha? Жұмыртқа барша? 5 сомдан? Штугы 5 сомдан. Өздері 100 сом. Az жұмыртқа берер атташылар да? Бұлар еркек барды. Қороздар. Берген макштары жоқ па? Сатқылыға? Так, шындай болған беденелер 100'den. Бұлар қаншадан болады ең? Күчік қанша екен? 1000 сом. 1000 сом? Алдың ба?
1000 сомго алып тур бул күчүктү. Бул эмне лайкадан ба? Охотник. Ой, үндүк канча? 1000 сом. 1000 сомго бу. Жакшы. Ушундай болгон ба. Беденен номерин албадым. Так, канчадан булар? 260'dan. 260. Не деген порода, канча айлык башкирский? 2 aylık. 2 айлык башкирский порода. Канчадан бердиңиз? 260'dan. 260'тан. Буларчы? Bular çoğu. Бул деле ушундай, 260. Барбы да саткылы күйдө? Ушул 38 штук бар. Мына башка жок ба? Жок. Телефон номер бересизби? 706 0706 86 86 82 82 86. 86. Какта турасыз? Gavrilov'da. Gavrilovkada. Çalыңыздар, жақсы алыңыздар шунан. Жақсы. Мына кете берели. Балапан. Assalamu alaikum. Қаншадан сұраласыз? 1000 сом. 1000. Қанша айлық? Бұл не деген порода? Простой. 1000ден. Сколько месяцев? Год. 1 жылдықтар екен 1000ден. Еще есть дома на продаж? Жоқ екен. Қаншадан екен олар? Сұрап ойламайын. Nerede bırakmalar тұрады. Достар, видеоны аяқтайбыз. Видеода солай басып сұрауларды комментарийде калтырыңыздар. Мындан кейін чарылыш музоолор тартабыз. Койду тарттык, чөптү тарттык, канаттууларды таптык видеоға. Эми музоолорго өтөбүз. О, канча экен? Erkekler 2000. 1,5 Корозор 2000, максичер 1,5 А буларча? Российскиler 1300, bizdekiler 650. 1300, 650. Канча айлыктар булар? 1,5 ay bir aktarga, karalar 2 ay. 1,5-2 айлыктар. Москва. Дагы барбы үйдө саткылык? Var. Анда бериңиз номериңиз. 0703 0703 85 23 85 23 79. 79. Какта турасыз? Жаңы жерде тұрам. Жаңы жерде. Достар, караңыздар. Сатып 1000 бар. Видеоға жакшылап көргөзөйүн. Ушундайлар дагы бар экен. 17 kilo et берет. 17 килограмм. Букшес деген эмес бу? Yok, бұл белый широкогрудный Москва дейді. Ал Белый широкогрудный Москва. Ушундай деген порода. Чалтырып алыңыздар, номерин айттым.